Abebembezi ba Lyantonde nibenda ngu abantu bejumbira mu programu za gavumenti ezigenderire kubinga obworo omu maka. Okurugirira abebembezi esente z'emyoga na PDM zikarema bingi ahabwo butagira bibiina eki bamwe behireireho kujumirira gavumenti ngu tebafiireho. So kati nyabala okubategeeza omukisa gusanga yakoze eki Gobo wetegeze tojja kuzifuna teyagenda zikusanza ugenda ufune group gyobeeramu mujye mwewandise wano ku kanso mukitegedde ne mubeerero nga mwemulugunya tebaziwa baseewa bazeewa nga bazeewa luddawo. Kya PDM etandika buli mwaka tufuna miliyoni 10. Sekitegeeza nti twakawa abantu kati ku ssaawa zino twakawa abantu 312 kube omuluko ogumu ogwaffe ogwa kooki. Ababeiguraho na ofisi ya Mama Janet Network ey'abakazi bahigwa kweyambisa omu buhabuzi bw'ebibiina by'entunguka. Kandi mbaraganisa harimu n'abakabaragara harimu ab'emigaati bizinesi nyingi ezitwine so nimbashaba buri omuntu twinemu n'abakozi ba gavumenti bayirawe watunga omushahara yemanyize kugira akasente kuwihaho ojo kasevingi esente zanyu anyonka chairperson wanyu nimbaraganisa ngu niza kuzibakumira ki tuturadiyeho nangwa na shilingi 10 ekyo nikibaraganisa ati nahandika future advice nisha advice ni ndio kubani support Yoweri Museveni Enzaka Ruru Yoweri Museveni Ninye Sande William ahabwa gacyenjwire.